manan kada kayo amin at manan tigayamyo Jen almoy te mga kakamakas manang biyanang. Kanti original nga kindrama iti biag tita o drama. Salamat kada kayo amin. Kana imbag nga oras iti tunggal maysa. Manipod man kanikab sa lino saan napud no anagan tintay drama. Kasto iti kunana. Dir manang biyanang. Agtawanan iti nasurok a 70 dagiti dadakkel ko. Ngam pasaray aga padalat tataadda ngamin ugali ti ama kasana kayat ti inak. Iso ti kinasidag na kadagiti babae. Banaga pagimimunan launay ti inak. Iso kanayon ti panagrikerda. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sino manan ti tantanawam di tatawa si Kapyo? Tadaya, bot. Awan. Ti kunam da kamaw. Sipsiputan manan ti lupo di balo akaro ba? Agtal na ka man. Ti lalablabid ang abakbakitan. Di ka lagbain. Into na damakagngagkang ka. Kadi oray man mangag ti sa nga lubungan. Agpay sumada kita lop-lop po ti sipsiputam. Ah, Day tamang nga may nakaro ba ba? Di pagbado iti nasaya ba? Nayol-ol ta shortpan na. Sa di blouse na. Tumtumpak di masangwanan na. Madlaw ngay gagagara na. Kitbay ano kasta ti kahit na panagbado. Trip na nga raw. Wala ta kay kaya mo, May. Ah. Lakay ang kangawang panagbaliw na. Sikat yawan panagbaliw na. Imbak-bakit mo, tika naman nagatap mo. Wala, tada mo rason. Wano makagapon, no apay nga agatapak. Nagbalbaliw ka kumaan, nabayag kumamat, nagbalbaliw ako. Nag-imon ka pa'y lang amin, katbak-bakitan kan. Apay, di pala nagkupas, ti panagayat mo kanya kaya. Katlakla kaya na kong. Kuribot-bulta kong. Apay, isi ka. Nagkupa siya, hindi pa nagaya mo kanya, piyaw. Ha? Ay, ay na, lakay kan bakitan. Awanan na kita. Dad, sinaan na kaon, kasta. Saan na kasta? Ngam, igyan ta kumanda agapa. Itadtanti waya-waya titunggal maysa. Tanay, manula atawanan ti panagbiag tan ito lubong. Itadtanti waya-waya nga. Kaya't mulat ag babae, iso akas tate bagbagam. Di kag pampanono talaklakayan. Day talabagbagem kan bukod mapagragsakan ti pampanunutam. Bumanaw ka di tayong titawa. Sana tila sipsiputam dita. Nangag ko dita balay ti panagsinsinong batyo itay kinitatang nanang. Anyaman ti nagsinong batan yun aya. Jamaywa. Laklakayan lang arodon nga madapay laganas na nga ag-checks. Apay, nagsinoblan daya ijay chicks na atagaili. Saan saday jay? Asino nga rod? Adamanin baro at chicks na aya. Sipsiputan na kadibalo akaroban. Anya? Binigat kan minalamakit kitaan na ditatawa. Ipwisto na timang sipsipot. Dayjay mga minabalo mag. Nagalas ti pa nagbadbado na mag. Nangal amin. Ay na, bye-bye anyo ni tatang. Lakay mo't lang. Saanin ang makabail nga ag-chicks? Sana makabal nga ay na. Uray lakayan di amayo napigsapay laang. Masuro na nga raw. Talak na kayanan. Ngamdi lang amin kumapsotan. Nakapigpigsapay lang. Kanasuro ko na 70 taon na. Bye-bye anyong ti kayat nakaramidon, nanang. Uray talakayin. Bakit kayo muting? Ad-abo bakit kayo kan amangan numaidaras ti ipapatayo noong atiyo ka na kayo. Urayan na. Nasaysaya at pa'y no may darasti po po sa ikon. Tapno sana kung nga kung konsumisyon iti amayaw. Imbes nga agragsak kayo kuma. Ag-enjoy kayo. Ta-enjoyin nyo ti pensyon nyo. Kakaisunang agpada kayong agpin-pensyon kinitatang. Kasano nga aginjoy na tao kakasday mo ti amayaw. Awang pa'y nga raramidon na. Feeling ubing pailaan. Kaslapay di kaya nangagsiin na kami. Taitad may kanon ti waya-waya ti tunggal may siya. Kanayon na ngay bagaday ta. Nga manjak. Naglalay nga nangay. Jak kaya ta maagaw ti sabali ti amayo kanya. Tanalaos ti panagayat ko kang kwana. Bilib ka magkaninana nga niya, Lino, lakay. Bakutin ngam naimon latta.
Kaduan nga min ang babae, no bakudan, awanan pakibiyangan da kadagiti asawa da. Sa bahali mo't lata ni nanang, bakit? Talaga siguro abo magbaggang lata ti panagayat na kinitatang. Naggagat amang surot-surot ken ni tatang, no kasdya marabyan. Wana, banag apagong ungtan mo dilakay. Umanay tumot daytan apag-apaan dan. Nagkomik dagi dyan na dakkel mo. Kasla isudal at nakita ka kasjay. Ni mo kamin tatang Di na mo't maikat ti kinachikboy na. Nang runa idag pinpensyonan. Kas laki maro day tabisyo na. Kuwan tawanan ti sabali apakakumikuman na. Saanan nga agtrab-trabaho. Masya nakitiinak no kas nga agsangit-sangit nga agipulong. Bagbagam tumulat ng tatang Takaasi mo ni nanang no mais-stress. Baday ta. Indait konti ulas ta adwa, piyo. Nay, apay kaya pinagsilpom dagiti ulas ta. Wan, tapno may salat ulas ta. Agasawa ta nga rod, agka ulas ta. Agkay data, agkapungan ta. Nangikabilam itipungan ko aya. Nagrigat ti makipungpungan. Pinagsilpok mo lang tipungan ta. Di mo makita nagatidog ta may sa apungan di ta ka mata. Nagdagaang. Ditak-datar. Uno saan ijayak salas. Apay akas ta ka? Apay adamanan sa bala kaya mo kaida. Iso akas ta tibag bagam. Jakambugan ka. Amin mo laki din pagsisilpom. Madamdama, patibado ta pagsisilpomon. Kano mabalin lakit ti kasta daramedak? Mabagbagtit kan. Uno pasitsan ti panagkabaw mo rin tamaya. Sanak pa'y ngagkabaw. Amok teramidak. Kaya't kula protektaran ti relasyon tang agasawa. At da nagkinarian ta idi nagkasarta. Anila ang batay ti mamagsina kadata. Awa nagsinsina. Kita man da pare ka lang agasawa. Nagsina da iti kwarto da. Sandal ngagkakaid da. Iso datay ta. Sa bali kadata. Basta ti kayat ko, sweet talatay ti tunggal may siya. No kasano ti kinasweet tay di ka bambanwagan ta. Adda kumapay ta bumakit kan lumakaitan. No kasta, saan ka nagsuble di Manila, ading kandida? Saanan tata, tagi na naakpay. Makabannog mat ngamin trabaho. Trabaho at trabaho da tao. Ngam sa anak mo lata bumaknang. Iso nagawi daklang. Katuan na. Agi na nakamal, kandida. Narigat maranawan inanam. Agbirbiro kak nga rod itibak ng apaki asawaat. Poriner ko ma, wano saan. Uray saan na poriner. Bastadot kwarta na kayat kun. Ha? Ay, no lakay ngay. Uray lakay ditan, basta pensyonado. Mabalinan. Tauray sa anak nagtrabaho, agbiagak lata. Amangan no adda mairekomendam tata. Ha? Ay, Yaw! Nagbayag ka matan? ay, sige, iyawid ko ba ito ginatang ko as ibuyas dito store, ading kandida. Sige tata, tani, agong ungit san ni Nana Maya. Dala siya ba? Tila pagdagdaga siya nga. Wen, umayan! Di ka lang makauramat. Sige, adin, mapanak pa yan. Sige tata. Di ka lagbain, nagpigsa tangiwa mo. Amom kan kasarsarita da tao, pumanukaw ka. Apay, anyat pagsasarita niyo ti dadya balaw. Pagtultulagan niyo no sa dino ti pagkitaan niyo. Inaramon, inaklon na kan. Ay, tila'y magbagam, nagkinumusta lang bata. Tanabayag ka nga ron, nagpukaw dito lugar tayo ni Candida. Kahit mahiliw ka. Laklakayan ka, dagbalbaliw. Basta da makita mabalaw. Kasla ka mamagmagnet nga niya. Nalabos mo, tigas na ngay magbagam. Lakaya ko. Awaan ng kanyak na kita bambanag. Nagbalbaliw ako. Nagbalbaliw ka la iti-taste, Ide, balasang, ti-type mo. Ide kwan, single mom. Ita, balo matan. Ha? Agaw ka kita na bagatan. Mabisina ko na. Ne, da kayo matgayam Nana Maya. Sumra kayo Saanan? Kaya't kalabalagan, kandida.
Apay ka din, nana. Di mo padpadasan tag pa-charming kanila kay ko tadakas ka kanya. Kabalak tag pabalod, no siyak ti malukloko. Tapno ibagak kang ka, awan kwarta di asawak, basi la pensyon na, sana ba nang, iso adi mo kamdan tag pa-charming kang kwana. Ala, anya ka din day nga ibagbagayo, nana. Sana ka man nal, tapno jak makawat, kandida. Nabayaga naman madlaw kaw, ada pa nagustom kanila kay kaw. Iso ka na ayon, ti pa nagpaldam iti nakiting, kan pa nagsure pamaw. Siya pa'y nangul-ul mo amin ngay suso mo. Pangasim kandida di ka kumamang darali ti pamilya. Ala, awan kinapudno dagita nga ibagbagayo, nana. Ito gawang kay di pagbaludan. Uray tabakita ka, uray mataya ko ni di pagbaludan, no adamang luk-luko kanyak. Tandaan am day ta. Ala, anya ka din dagi jay nga ibagbagana. Sa anak mo't ngagpatpacharming kin nila kay na. Patigayang panagbado, isyo kini katugang amlana. Ay na, paspasin siya mo ni Nanang. Talagang ay minakasjay na. Naimon, sipod pa idi. Diyak kaya tikas di nga style na. Sinungat nakit din, kat awan mo't madingar aramidak. Diyak mo't agpapaaram iti asawa na. Pagan ano kumamot di asawa na ngay. Laklakayan. Ay na, di mo tutupan di katuganga, kandida. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya kan ka. Sana bale, ibagaktukan nila kay, taisuman ti makisarita kan ni Nanang. Ay nawan man tani. Maditinakam ko iti kasdi ngay naramid na. Saan kumamot abastag pabasulatan awan mat kinapudno dagijay ibagbagana. Nakita na lang nagsarita kami kinitatapyo. Pagatapan na kami iti dakas. Numabalin, di na ngamin kayat nga ada makisarita kan ni Tatang a babae. Siyak pa no daduma, liklik-likak ti umasidag kan ni Tatang. Ay, sabali ngamin ti kita na nakwa. Awan na. No itulok na nga iturayan ti kinaman nangimon na ang mga numabagti. Diyak man amoy ti dayja katugangak. Sigud ka no ngamin nakasjay na. Isa paspasin siya am lakuman, kandida. Ayan dagitay para pasyar ko abado, Maya. Awan ba't tani dya parador ko? Dagitay magkaslanis-nis tinabati abado ki dya. Kinuray dagitay brief ko. Abot-abot mat dya day dya. Indulin ko. Tano da gumatang, ilakok to amin dagijayan. Kan uray dagijay napipintas sa sapatos mo, ilakok to amin na. Anya, apay na ilakom ngay. Tapno awan pangatrak mo iti babae. Anya, kitanyat usarap ngay na rumarak. Pati sapatos ko, indulin mo. Kag chinilas ka, kanagbado kay tirot-rot. Unay kamutan, bakbakitan ka di agbalbalew. Bakbakin mo, tigas tangaw galim, nagalas. Sika, ti sana nagbalbalew. Tain laklakay mo ti kina chikboy mo. Chikboy lakayan. Irwar mo kintan dagiti badok, tarumwarak. Indak makiatin dari ti kasar. Magbado kay tirot-rot. Sana masaplo agporma-porma ka. Tapnawan maawis kan ka. Kandi kag digos-digos napuslong kay ti sabong. Awan lang ako napintas abado kon. Jak pa agdigaws. Anyalat itsura ko ngay. May mayati kasta. Ay. Tapno aday wanda ka dagiti babae. Tapno kadurmenda ka. Pagbagay ko to'y bado ti anak ko, binulon ko. Oray to'y kalugong na. Pagbagay ko. Mubinga kita kastoya pormak. Ayos. Ay, mabalingag salat manong. Daytoy to'y babae asurot kanya. Asino nga ta daytaw? Krasnak samat. Ang salat manong. Kawana. Ay, sos. Ilig ka man ng diimak. Talagang sa krasnak daytoy ha. Man-mano na ito yan. Inasidgan na. Di ka ubingan na babae. Talaga sa bale. Di ka rismbak nga uray lagayaon. Adra ti amayo dito balayaw, anak ka. Apay, di pa nag-awit aya. Napanmot na kidaya. Anya, imbagak lang da sana mapanijayan. Naglibas mo lagtan ti lukaw.
Kitbayaan nyo ha, tamapan mo't makipangan. Inton kwan, makisalan to manan. Tila may salsalan naman jayan. Ala, baybayan nyo nanang, uray talakayon. Pagliwliwaan na laday dayan. Madamdama, adan to man chicks nan. Ha? Nan, suruta malajayan. Saan nanang, kababain? Di kay mangriribok ijeta kababain. Nagpigsan to man tiwat yu dayan. May talaga ka sa taramidag no, tadyak magustuhan na makita ijay. Nanang. Taga-ano ka, adeng? Kanaanyat nagan mo. Piya tinagan ko. Ay, wow. Mats na mats itinagan ko. Piumat tinagan ko. Intan, agawid nan. Asos. Ay, pagawidan tangay. Adda asawa ka deng. Sa anak abaraw. Inta ijay ile, intag pasyar, adda kwarta. Bayadak ti kanunta. Ha? Ay, sige. Mabit lang nga ron. Tagpakada kita kumparay. Tama nga nubirukan na ka. Magpailimot ni tatapyaw nga pong. Nakita nga dakadwana. Dakla na lasin no, sino dakadwana? Aniya? Babae, wano lalaki, di kadwana. Babae mo tapong. Ay, tawanan ba yun lalakay? Awan ba nan? Ay, nagararamid man iti may lagaron. Ay, awanan! Ay, apong. Dahil jay manggahin jay driver tinagluganan na itay tricycle. Damagin nyo no sa dino tinagidisagan na katakwata. Ay, sige, mangaroon. Adda sa bali ang nadlaw ko ito yung babae. Kasla adda diferensya na. Saan mo't abagtay tuwan magbala? Kasla ubing-ubing sa lati panunot na. Ingam, nagadaw, ti kwarta na. Ading piya, anya trabaho? Ado ti kwartami. Sa dino ti balayo di taon? Ada yung ti balay mi. Si kangay ayan ti balayo. Ay, kwa. Adayo mo lang, ha? Nay, ta kwarta ba din? Rum-rumor di tabag mo. Nagadumot ta kwarta ba? Kayat mo? Ha? Apay, ikanak ka da? Kayat mo? Daytoy, kwartam. Nay, agpay sa. Ikanak iti kwarta? Kukuha mo dayta. Basta kuyugan na ka. Intag pasyar. Inta magmag na. Ha? Wala. Sige. Itong palaglatan ti kaya na. Isumatim masidag kanyak. Saan mo na siya? Oh. Awanan kayo, iti ban! Ha? Maya! Apay nga dakal dito. Tangiwat mo. Di ka lang bain. Da kayo tirumbang agbain. Agdaman ng babae mo nalaklakayan. Saan ko ang babae ni Pia? Gayem ko lang. Sika babae. Asino itibiyag mo ta sa wak, ha? Ala, awan madingar aramidon mi. Umay ka man, sika babae, Awan basol ko. Uy! Maya! Gusto na itantayin mo! Anak ko! Apay, anyat basol ti anak ko kan ka. Sapsapulak ijay kasaran. Ngam addamot gayam ditoy. Bagbagam tanak mo. Kagagawan na to asawak. Saan ngagpaiso da ita? Man nakigayam lang to'y anak ko. Kantap ni bagakan kanya. Adda diferensya to'y anak ko. Adda ubing-ubing na. Kantila pakikuy-kuyugan na no kwa. Taman nakigayam. Iso pangasim. Di mo pagpanunutan iti dakas to'y anak ko. Wan ba't nga men? Bakit? Hinawis nak ni Pia amangan. Iso asimuro takmutan ah. Alay ha, come on. Umay kanta gawitan. Anyangay, nakababain kayo nanang, tatang. Naibabain kayo. Dahil tainam ti bagbagaam. Tila ngamin pagimimunan na. Anya siya? Sika, ha? Basol mo? Malala, saan kayo nga Greekyan? Tadwa kayo nga dabasol na. Adamat basol yo tatang. Tapay at tila pakikuyugan nyo nga uray di umat amam mo. Inawis nak nga ro. Uray pa eh.
Siyempre, chicks day-day. Ikaw ubingan na ko naman. Makita yo. At dagayam diferensya tayo babae. Kasanon no da napasamakin ko na asan anasaya at iti panagkuyog-kuyog yo. Da kayo tagsungbat tatang. Anak ko. Basta babae. Sige, awan palabsog. Saan mo't ah? Ala. Husto daytan. Pangaasiyo tatang nanang. Lakay kan bakit kayon. Agbalbaliw kayo kuman. Noan niya nga mintisan akayat ni nanang. Sardengan yon. Katda kayo mo't nanang. Di kayo unay mo't agim imunen. Talakayin ni tatang. Ay, huwag nga ron ah. Lakaya ko. Agbabayak pa ilaan. Sana. Inigya kong daytang aramid ko. Inlaklakay mo to, pati kina-check boy mo. Ngalala. Tapnawarin tirire. Jakon rumrumwar dito balay. Nurumwara. Agpakuyog aking ka. Hostown ti panagapapata. Umadanin ti apit ta. Ngam kastoy pa ila ti aramid ta. Makabandaw. Madada makabanog kanya ka, tasyak timang surot-surot kang ka. Agbalbaliw ka nga menan, atap nagbalbaliw matan. Sige. Kaya't kumutan tinauli makapanagbiag. Isong agbalbaliw akong. Promise. Mala, agbalbaliw matan, basta tong palam ti karem. Wag. Promise. Kasta ko mga kanayon dinagmayat. Manipo tita. No adda pa panantimay sa. Masapol nga agkuyog kayo. Tapno awan room swarire. Wan, nanakaw. Hello, kagayam na imbag nga oras manen, kapadasan ni Kabsat Aning, saan napod na anagan, tintay drama itangam, sakpay na. Hello, mampay, kada manipod ka ni Jane, kablawan naman amin nakakabagyan na, dita burot alakapan, Cagayan Valley, estamatan ti Pamilya Unida, Lazaro Family, Domingo Family, dita Payatas, Quezon City, Manila. Hello, mad ka ni Cheryl Velasco, dita Kuwait, kan Geraldine Kadangan, dita Abra. Kastimanti ko na ni Kabsat Aning. Di raman ang biyanan. Agtaray ti istorya kadagiti dua nga anak ko. Dua alalaki. Dakkel alalaki ti inaudi nga anak ko. Natayag kan nabakad ti pamagina. Idinto tati inauna, narapis kan panda. Kanayon nga aga padagiti anak ko, tasurdo ngamin ti inaudi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, David. Idadangan nakman iti pagdigos ka. Sikan anon daw. Talagang awan respeto makapsat. Sakti inauna ng baunin nak. Inauna nga. Kasano ko mga inauna kang gamsyak at nagbasit kamay. Anyat makuna mitimbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka magkisarita ti bastaw sa kapsat. Takon di pakipot pa'y. Alan David. Idadangan na ka ni tindigos ka. Oy, David! David! Di mo man kulditan tilapay ikaw. Nagmayat nga ro da kulkulitan. Tustaan ta. Kumudot da ito alapayag inton madamdama. Kulditak manen. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ano na ito? Danog wano kuldit. Napupunwanakan ka doon. Di ko nam saan kakakabalaan. Uri basitak, kabalak ti dumanog. Sige, danugan nak lang. Tadyak mo't marik na tindanog mo kabagays. Di ka sardengan na dandanugan. Awan, naglag-ar. Sige, agpapas ka, tasak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, yan kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Nagbasit ka, idin to tasakit na tayagak. Ampun ka lang, David. Ala, di mon ikaskaso ti bagbaga jay kapsat mo, anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon, surdo. Nang saan ngagpaiso ng ampon naklaan na nang? Ibagaya man tiyag paisaw? Saan? Apay kumakit naggapo kayo mismo kanyak ngay nayo. Imbala ka ngamin iti day di apong yu alakay. Iso ti malaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon.
Sakti inauna kada kami nga kabsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan, tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga ak tumaneng. Kanayan nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isa baybayan yun. Tama nga noong tam na kayo manay. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumamot akasta ti panagsasaom kini manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong ang iso, katagibas si temutin? Adamatrik na di kapsat mo ang masakitan. Ay na, no kasano ti kinaababa dagiti gurong na, isumad ti kinaababat ti kordon na, arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurdwan. Asino mat ti saan ang masurun ngay, anak ko? Dudwa kayong agkabsat. Rumbang la kumanga agsinakit kayo. Saan kat akasta akanayon nga agapa kayo? Di David, ti bagbagaan yaw. Ibagayaw tay katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasuron ko ti kasya nga style na ranang. Nembag ng oras pa, ading Flora. Adrak manay. Sabi ko mata saan ka umakanya. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumrak ka, ah. Agyaman na ka ding Flora. Namok anagawid ka, isa din nardaras ko timay. Agtugaw ka, Mang David. Agyaman na. Kumusta ngay gaya man, di bagbagakin ka. Kwa, Mang David. Ngam di ka madanagan, ta saan ka nga apurain. Ikan kay ti panawan mo amang tiniting itirik nam. Basta siya ay ayatin ka, Flora. Si kalayang tinakarik na akiti kastoy. Mang David. Sapay ko maata di nagtupaayan. Masing putak mag. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Height lang amin, ti kurang kanya ka rin. No pa'y amo kasam tangag bagay, ta dakdakkel wano nataytayag kang amsyak. Hanggang no datan to tag kagasat, doblyak ti panagagat ko, tapno saan kantong agrigat iti poder ko. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kong agbalin nga asawa, Flora. Sapay ko mata may kariak. Nay, papanamdundon, nakabangbanglo ka man. Simbang peten jay kabsat ko, saan? Wan, kagapgapo na ka no ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pan nagarama. Anya? Amom ngar arman di kapsat mo. Armamat. Nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimakan ko na. Kan may sa? Saan na paimot nga inaklon ni David? Kan di nantaklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayong ang isaw. Nagkuyog na, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar-aram ka ni Flora ngam di na matlaklonan na. Sakti kayat ni Flora na nang. Nalabas ka mo't dundon. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo mo't. Sana pa nang inuruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Wala. Ngam masaksaktan mo ni manong bukadag ita nga ibagbagam. Nang runakat sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanak nunan nak ni Flora. Ikasar ko adago sa'yo. Amom nga armag. Armang matdun down. Agdeng-dengag kamat gayam di David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka kumamat iti sa baling armam Sana ni Flora. Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay. Taadayaw anatay tayag ng musika. Basta sumapalo kay di sa baling armam. Sana ni Flora. Awan karbengam amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya wano asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkabsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangarom kan kuana.
Oh, manjak ah. Apay ko masyak tag surrender. Basta syak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin-manan ang malako dagiti baboy mo. Wala na. Namalakaw tag ito'y. So katakmanan iti babasit. Kat adunton ti katangay. Umad-ado nga umad-ado titarakan mo anak ko. Wala na. Iso nga ekstensyon nakto pa ito'y kulungan da. Una, makaamu ka anak ko. David, numalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tagtarakain. Nay, apay manan ay adundon. Ado, tagrekreklamo ka aruba. Nabangsit ka na. Sana na bang set ta kanayan ko adalusan? Kanadamat septic tank da. Puray pay. Mahangot lakta. Siyak ti pangibagbagan da. Kaya't mo, tay darumda ka. Awan pa'y nangag ko, uray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron, ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti pantay. Naimbagi dyan, tawan babalay. Di sikat ti mapan no kayat mo. Lita, kaya't mun sakit ti makaraman. At dangamin maibaga, pilusupo ka. Ala, husto daytan. Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay dondon. Di ka magre-rebok dito. No hasta, aklunan na kon, Flora. Wan dondon, ngamin ay ayatan ka mat. Iso na lang tapang panunutak di kapsat mo. Oh, apay Jacob sat ka. Maasyanakan ko na dondon. Namnamaanan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman nga awan namnamanakin ka. Takalayon ko nga ibagakin ko ana, adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ron na tao, kumparakin ka. Ala ka, apay matakas na tibagbagamkan ko na ngay. Kaasi mo. Saan man na Jacob sat ko, ti pagsaritaan ta. Tikit di may papan ka na ta, Flora. Okay. Kasano nga'y, agkasarta na. Nagbiitan ngay. Di tanto matlat turungan ta. Agkasarta kit din tapno makabukil tam ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamu ka dondon. At naamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kapsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayaon. Kuha, wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni dondon akabsat mo ti ay-ayata. Anya? Ala, di ka agsangit mang David. Anya kan sa. Aklunong ko matigasat mo. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry Uwan? Ayos lang, Flora. Ngamno kastimat lagayam. Insapsapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaw. Tapno sana ka namang namnama. Mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paikan ka mang David. Isa pasensya ka na talaga. Ala, sana balain? Aklunat at igasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo itihay. Ha? Sino nga dayta? Yeg mo man nga ron tinambar na ta. Wagak ta no teksak. Ta parang mayo awan ti palang pahay mo kanya. Sige, itod ko tinumero na kan ka. Sikan ti makaamu-ama ki ama-amukan ko na. Di ka madanagan. Tanasingpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Lanang, ibagayo man ka ni David, ta idunar ng titalo ababoy na kanyak, tagkasara kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amoy mo ngawan trabaho. Pangalak kumangay ti kwartak. Ang bumbat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akon di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran ti tarakan ni Manong mo. Tanagrig-rig atan na dayjay. Italang mo't nga kidawak iti pabor kada kaya ko nanang.
Bumawi akto ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam, Jacob sat mo. Kinasarita ka ngam di namot kayat. Bayadak ka naw. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingpit ka kumangamin kan kuana, amangan no matulungan na ka. Ngam kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kuana Makasursuri. Baybay ang ngaruran takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pay gayam busbusang ta kwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo't amakas asawa. Noda ko makwartam ta buludak pay laang. Kay suti busbusang tangag kasar. Awan basit pa di urnong ko. Manumot la ti sweldok iti minimart a pagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabaho nun. Agyan kanto lagan iti palay. Kaano ka ngay nga taabumak ng dundun? Madanon tao. Kalato-lat ta adumteng ti swerte kanyak, Flora. Kumusta tirik na David? Nakailiw-liwag ka ka din anak ko. Wala nang. Dadagos ng agas itinasugat a puso. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adang amin inter ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tayo? Kahit sa inaklon na kaadagos. Naikita anak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Una, ngam di mo pa'y nakitkita iti personal. Anyat amom, amangan no agin sisingput laang. Nakita ko ni Tiladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao di balay. Ang din na kami ka ni Flora na nang. Awan pa imat ngamin pangikasar ko kinkwana. Isungag din na kami na. pag naudan nyo ngay, saan kumaan ito'y balay, taamumot nga inaram ti kapsat mo iti tinopyang. Saan ba't lakayat ni Flora tag na diti balay? Iji balay dan nati pag naadan may. Uray tag may sa ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpentiro iti sa palya lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam. Kasano ang makaurnong ka ngay? Makaurnong agtulat ta ka day nanang. Sige nga ron, tagim paki akon. Umakar ako niti pag naadan. Kaano ay nagkita ta, Rodriga? Sikaman, umay ka dito'y syudad at nagkita ta dito'y. Diyak namin makapanaw dito'y. Yakmat ambo dita, Rodriga. Agpakuyog ka ni Flora. Bagawig di takat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di kalman. Ang subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga Rod. Sabtan na to Wan, sabtan ka ito ka ni Flora. Sige nga Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga ron iti textmate na. Anya, nakikita ma. Ang mga nun niya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamangan no kundawayan na ka. Si kakit di man. Di mo man pagpanunutan iti dakis ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Ayun, agawi din ni Tatang Inton bigat. Tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit amo na ka na iti kabdak di ti palayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ka. Anyat ko na nangay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kay mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Pudno ganyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga Rod, isungag bagay ta. Sige Mang David, panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige Flora. Madam tiyawag ni Flora kin ka Rodriga. Kunak man nagkayim kayo. Kin akin grocery dito.
Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady ditoy. Anya, ala, kababain pa ikit din. Damat gaya mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang ang David. Kahit kanyalat kuko ang tinubyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil ilad-latan. Ururayan na pa ngamin ti awag ni insan na, tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit nalpas kahit sanan ngagsapaw iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Alpatay-patay ba? Tatang, Diyak kaya, dahi ta alalakay, aparakin ka. Pagawi di maun. ngam tatang. Dahi bagpaikat ko pa di kabsak na anidabay ta nagagat dahi jay. Paigabin nga naklon mo adagos dahi ta adun daun. Amom nga awan trabaho na inaklon mo. Apay, gapotagwapaw, inaklon mo matayin. Tatang, Sinaam dahi ta adun daun. Diyak kaya aparakin ka. Pagawi di maun, di balay da. nay, ada ka matanakaw. Anyat karga tadakkel abang mo. Murang wanaw. Naglalaw ka na. Murang kan saan. Pinapanaw nakya ama ni Flora. Anya, Imparo pa natin saan na panangayat kanya kang paninamanugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. ay, katagpay sumo ngamin anak ko. Awan mo ngamin umno at trabaho. Sana dahi di alakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti balay. No di nakpagan ano akang balay, ad-adda pa'y kanyak. Basta sa wag niya anak na. Nanang, iso ni Rodriga, di ibagbaga ka no biyak. Ha, Naimbag nga oras yun, Nana. kastamat kan kabalasan ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito inano mo abalay may. Wenta kayat kayo matamamam mo, Nana. Plano min, tiyag kasar ka ni Rodriga, nanang. Ha, ay kat, adda kayo dayta, anak ko. Tano siya, lulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, mayat man niya na tumpungam adabay. Ang bagay kayo launa iti height. Hamok nga guyaw ka manan rondon. Ayos lang. Total, nasara ka kunti babaya para kanya. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag nanayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumot na ka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, rondon. Nadamag ko ang nagawid ka, iso nga imayak, Flora. Papaya di mo sungsungbatan nagiti-text kan awag ko kan ka. Kwa, dundun. Ay, ada ka matgayap rondon. Di mo disturban to'y anak ka, ha? Tanay, umadanay, ti kasar na. Anya? Nay, kasano Sorry, mo? dundun. Sumapol kan iti sabali nga asawaam. Tadan sabali nga iayatak. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangisukat mo kanya. Wait, tawan na talaga na trabaho. Idin to tatikayan ayat na kat businessman. Na diskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon daw. Tawanan, karambang iti anak ka. Nakapasar kayo may kabagays. Wan, doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. May na kayo matsarong ka ng kaninanang Nasayat nga rod Ayan di bakit mo ngay. Daday di balkon kaninanang. Agis istroyada. Apaya na kaida ka. Maditibag bagay. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Diyak amo no apay. Ne, apay ngay. Pagpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong.
Ni, itaman pa nginawagan lang iti manaw. Uy, tabayag ti panagsakit ka. Ano ti mapampanunot ka? Ano ti amiris ko abindot iti kalabas? Ha? Pakawanan na kumamanaw no nagbali na kabastuskin ka. Ano, tinagbasulakan ka, kapsat ka? Sorry, iti kanayo na panang tagtagibasik ko ken ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kitang ibagbaga maring ka. Naimbag ka pa'y, napintasan ti biyag mo. Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Adda katulong mi ti biyag. Ngam siya, no bilang awanan ni Narang, agmay-may sa aktaon. Ala, di ka ba nanagan tanda akapsat mo? Di ka baybayan manaw? Itulok kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak at talaga, manaw. Nakasingsingput ka akapsa. Kasta, hello gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jen Almoite Drama. Ngagdengag iti kabadasan amang tadi ti pagadalan wano leksyon iti tunggal maysa. Manipud man nga rod kini kabsat dalya san napudno nagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanan, adagayam ko akanayon nga agsikog. Kat tunggal agsikog dilawat. Kat tila maibagbagak ang makapasakit kan kuana. Aklunak aga po iti limad nga apal ko iso may bagbagak ti kasjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Sika ngay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbaga. Trabaho ti into na rin may kinilakay ko. Saan adagita abambanan? Wanangam, apay, awan plano yung ama adda ni ti anak. No da kami adda. Inam ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yan. Grabe kayo mo. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yan. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata, Ay grabe mo daytan. Nalabos mo ta innom nga anak. No da kami, no planuan mi ti maaddaan iti anak. May salaang, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano baknang tayo. kat dublian tayo ti panaggagat tayo, Tapno ada pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalya. Basta, parparigatom katabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaang ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Innam ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang la isuda mo? Datangay, mano ti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaang, tinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayam mo. Ngamsi ka awan pailaan. Ay, wan nga Rud, awan pa'y laang mo. Adda kumantap no adaw awiranta. Wan nga Rud, ngam awan pa'y mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor. Tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya, kaya't kumutan ti maaddaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kitno ado ti anak mo, ibagada na usum ta. Iso amay salaan, tapno awan pakasarsaritaan ta. Apay dalya. Agad sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensya, tata. Ha? Diferensya mo nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tila'y bagbagayo mo. Adda diferensya ka. Saan ka makana? Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit
Amo di asawa, ti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yung ibagbagay ti sabali asa anak ama ka anak. Datayo kumalaang ti makaamo. Anyan. Di kay nga rod maadaan iti anak, Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kay, anyat ko na di asawa mga Madanaganak nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mat matagtaga rin. Kanayon akasla na unag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak tatang. Nakla at la siguro. Di na siguro namaen, tikas di amaamuan na. Nangro na no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang. Talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot. Kat addamat gayam deprensyak tatang. Rudy lakay. Manipod na amuam asyak ti adda deprensya na. Saan kamutin ang matagtagari? Di ka unay makisasa o kanya kon. Apa yan ngay? Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampun lakay. Ta iso ti ibilang tanga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paikit din Kat ayos laang kadata. Saan? Wan, ngam narigat gayam. Ay, ala, maturok ta. Rabiin. Dalia, kasangay di anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyan nyo May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang. Kasta ti maparating. Dua ngamin ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan abindisyon daytoy. Ay grabe mat. Pagsasarunwon mat ti anak mo veron. Makatawan payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat nagsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Suruan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagita nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no daytan to laag papaanawa ti kukuin da. Ala, saan mat Apa itulok mi nga rod mat ayang agasawa? Saan mat Dalia? Sapay la kumaa. Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti do nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasun. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? Numaypas ngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan mintumanan Anya? Ay nalabos kayo mat Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mat nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax, ipanunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang anda anak yo, Dalia. Saan nga ruda na masapul, tagastos lang dayta. Kan ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda. Ti agan anak. Narabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nagober tayo makanagpasada. Ay, kasta Maala, ingka nga rud manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak ididalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod, bakit? Agpulis akong tamaturugak. Nabanuga ka nagbiyahe. Nagsapakan ngay may dito balay, anak kao. Wan, tanasa pa rimor di manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwarang.
Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto kang araw na ti masida. Nakaluto akaw na ti napaoy. Wan tatang, Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa la unay ng trabaho. Kitawan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa eh. Awan inananan wan nga ron. Itamot la akas jay ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama ka anak. Kanayon mo't ti pa nag-overtime na. Gimbagat mo't iti kas taunay. Kasi kayo mo, awan anak yaw. Sa nakas ni gayi mo aniveron, agsasaron nun, nagiti anak na. Dayjay mo't a babae. Mahilig. Mahilig asasawang mo. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw da na unay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Ayla, di kag sasaw iti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka nakwada. Pagan anong taado nga anak. Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumo ilang dagita nga anak. Ang mga no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita. Iso nga ado ti walwal nga ubeng, tabaybayan mo't ngamin nang iti dadakkel da. Di da isuro ang imbag nagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Basikog ka manan, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manan. Iso nga rod adyak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan na itag kakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay perme ananang, uyawan na Ibaga na agatul, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Saan mo? Apay aya. Anya kumati pa kaburingak nga Nasak, maburboring akon. Anyat pa kaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Tangay saan ka ama ka anak? Apay no mga ampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Kit adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatan. Sige nga ron. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na ngay paampon na giti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di mo am mo na jay. Adayo nga min ti lugar da dito Kat, imbag man, takayat na nga ipaampon ti anak na. Well, makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam. Apay, mano ti ipaampon na aya. Talo dagiti anak na ngay paampon na kadata. Pasig alalaki. Anya, nagadun. Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na lang ang tamas daawa. Naimbag man takabailan ti inada ti mangipaampon iti talo nga ubeng. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami endalya bakit? Tulungan nak amang isir ka na iti kagawaan na iti ampunan tangabeng. Manot taw-tawon dagitangay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadua. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da.
Ala, sumra kami. Tulungan nak Dalia. Adda magayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang ming anak. Iso anangampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Kasta aya. Ginulpi yung matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? Aganak kayo nga min, Dalia. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tayo mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maaddaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Diyak man amoy ti dayja babae nanang. Saan amaw awatan ti bagbagana? Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wen siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Nga, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay Dalia. Ibagam man tagpay so kanyak. Apay akarupurupam dagita talo nga ang punta. Nya kamatan. May talagayan ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupurupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kaanakaklat ta na gito. Nya kakadi. Ha? Apay nalipata makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubeng. Apay, karupurupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pati mga bagbaga akas kamla ka no agkampal iti dadya akasinsin ko. Kanya? Maturog ka kitin. Rabiin. At dapat trabaho na bigat. Dalia, ayan na giti ubeng. At dada ijay silad da. Apay ayan. No, may di kasinsin ko. Di mo ito dagiti ubeng, ha? Ha? Apay, subliyon na idan? Wan nga ron. Subyan nan. Ngam jak umanugot. Impampon nan, kalpasan na, subyan na. Kunak man no saan akayat jay foreigner anubyo na dagiti anak na? Nagsinada ka nun. Pinanawan nan ginobyo na, taagkabil ka no. Isa subyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nakdalya. Di tayo tulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa kat babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot. Napatigan dagiti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy. Kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo? Ha? Kwa? Kuan, iso. Rudy! Erwan mo na kita nako. Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itid mo nga minin dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwana. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kate Amada! Ngumdakdakal ti karbo nga kanya da! Nababasin da pay! Anya jay kunan. Sikat ti ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa dagiti atat tao, Dalia. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy.
Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng itubing, Dalia. Amo ka napatugan ng itubing ka. Isa may kawa kamay. Amok na ita. Saan aday ti pagsangitak? No di ka ti panang lipot mo kanya. Ha? Aywan. Sorry gaya ma, no inlimod ko ti amin ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramin mo ti Casterodi. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laang mat, ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyan, padinak man laimbat yan mat iti anak. Inala na mat amilitan. Dalia, pakawanan na kumawain. Sabay ko matamawatan na ak. Di na kumot ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapol ak iti makaipaay iti anak kanya. Mapakawan na kaday. Diyak mo. Itatay panodan dagiti anak mo. Sigurado nga ulitam to pa'y tagsapol iti si Kugam. Ah? Ay, kwa. Diyak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan, dahil takat gapula ang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya? Si Kalata ti asawak. Maawatan nak kumamit. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang ag sinatan Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalaan kan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngam siya, diyak kabalan nga klonin dayta. Isong ag sinatalangan. No kasta, talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalia? Wan veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ti asawak ije balay datatang ko. Anya? Kan adda na kaibaga kanyak. Nga adda kanon yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo mataagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo ang pumanaw. Isabay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti waya-waya na. Ay, naamwak nga rod, asaan ka kanugayam ang makaanak. Wan peron, inlimod ko dayta. Ngam na amuan matlatad agiti tao. Ay, una yun, di kasta nagtungtong palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga ron. Ay ayak unay ti bagik ita, veron. Panagrek ket awan ka is kak a tao. Ala, di ka agsao iti kasta ah. Kandi mo ay ayon ti bagim. Taure kasta ti sitwasyon mo. Adalat tamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulat tan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. At dati pamilyam amang ipatpatagkan ka Dalia. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayakan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, veron. Ket sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanya. Lipat mo dagita, Dalia. Hello manan, gagayam, kumusta kayo? Nalamak nga oras ken, naragsak ngal daw, kada tayo amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kapsat LPJ, sa napudno anagan, tintay patangatang ita, kastuti ko nana. Di raman ang biyanang. Nasapa ka na kiasawa, isa nasapa ka na adaan iti anak. Ngam nasapa ka na balo, isong agmay-maysa ka ng isakad iti anak ko. Impabantay ko ti anak ko kanina nang ko'y dinagabroda. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, bantayan nyo kumaan na imbagta apo ko yo tapno sana may barkada. Flight kun inton maminsan ang bigat. Wan, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ang maibarkada, aramida. Ay nahagyaman nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin apang ital kakiti anak ko. Jak agtalog ka dagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apukok ijay. Taamangan mo maakaran iti kinaampang dagijay ababae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Nang alang arod, tarugya kong tagimpaki nanang, Basta di hilip-lipatan tibilin ko, Wen ka di. Ang mumut akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad. Makaadal ti anak mo.
tabantayak anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay, di ka uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Ngam apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola. Anyat madiditibado. So katamday ta, fitted launay. Kan ababata t-shirt mo, agbado ka iti atidog. Jay maling danday tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola. Kasto ti uso ita. Uso-uso dita nga. Agsukat ka kunanay. Di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Uwan man laangan, Lola. Mapana kon, Lola. Sino katakon jibado? Mabiit lang tala at payong itulod kan. Ha? Isaanan. Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga ureawan kaduwak. Basta itulod ka. Tamangan no at damang sirpat kan kaditadalan. Jak mo't agpaspasirpat. Amom lang aya. Awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Day, adda ka mat dito'y pagadalan manang maring. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Bakit nagluganang ngay? Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang. Lumugan ka na at si kanti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kum amaray. Wan, manong siya no. Tani, balasangan jay apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado jay apo kum ken ka Wan tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kanuray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mo't la anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at matlaig no makaadal pa'y nga muna. Wan nga road. Ang kaslasan mo nga apo ko ni Joy, taubing ka ang naadaan iti apo ka umaray. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga road anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni Elpidia nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga uray nasapa anak ki asawa maray. Hello, Elpidia! Hello, Nanang. Kumusta kayo, ngay? Mayat, anak. Bantay sarado di apo ko kanya. Balay, eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsayatan. Basa po lang makaadal dyan anak ko Ten sakripisyo ti imbadayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo Nanang. Saan kayo magtrabaho? Tapno mabantayan yung naimbag ni Joy. Ay, katwan day talaga yam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apil-pil. Ni, Lola, pisilin nyo tachan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang tanagdakil mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidak dito'y balay. Iso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak ubingak pa'y mag-48 ko lang. Napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kijiskulaan. Agdiretso kayo matin nga ag-gym. Aywan man, apok. Isublik man tay sigod apamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Inton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga min aramiden ming assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramiden. Ay abam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod, Lola. Kanso man tabadom. Makitkita tapusag mo. Anya day tabado. Adda aklang mat dito'y balay. Uray pay. Basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kitkita iti kastabado. Manang maray, umay ka lumungan
Ay, saanan, Kiko. Agjagjaging ak ngamin. Ay, isumot lang kaya masumiksiksi ka na yun, ha? Di nakman mo't bulaan, Kiko. Malakit din, mapangkan. Taituloy kumatan ti agjaging. Sige nga rin manang. Di mo unay, ha? Tamangan no agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man hindi balay da joy. Aramidan mi ngamin ti homework mi. Di pa na isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanu kuna ni Mami. Sige nga rin, mapantan. Oraya kung di ka anak marang-maring. Mabit ka no lang, di aramidun da ka ni Joy. Ay, katwan agkape ka, Kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapiano na pudot manang. Ang aramidem na tati aramidem, tagkapiak lang ni ti balkon niyo. Awan mo't aramida kon. Tanakalabaak itayan, Kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan, tiyagsong ka, manang. Ay, katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot idida gito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talaga, Lola. Nagsiksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang ti pamagita. Ano kasta, umanay mo nga rodan dagiti badom kanya, kapok. Lakit di, Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadom ta ipadas ko. Ha? Kayat yung nga usarin dagi jay? Hanging amin na bado. Di umot kayat nga usarit dagi jay idi? Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kayat yung dagi jay, Lola? Un nga rod. Alan, taipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wan sexy talaga nga mistrikto mo. Wan nga rod, madlaw nga strikto. Ultimo bado, pakibyangan na. Kandi na kayat ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan kay jibalay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wan Joy, ngam kasla balasang manan ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kayat namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay bado ka nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayon ni Lola, anak? Nasaya at mat, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola, Juan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami! Di mo suksukirin ni Lola, Juan? Wan, Mami! Nasaysaya at matlangan no kaduma ka na yun ni Lolam. Tapno mabantayan na ka na imbag. Wan ngumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Siyakla ang tisaan na nakauso ka iti gagayam ko. Ay na, basta ni Lolam titong palam. Tamo na tinasaya at para kan ka anak ko. Wan, Mami! Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta itan ijibalay da. Makilugan dan ka data. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa ingatan ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyan mo, ha? Di oray sumurot. Nawayamat ti tricycle. May mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapulyo. Umayak ko makikape. No, nakapiyo Damat. Ala, sumrag ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka mananagan. Tas anak mo't ama ng gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom.
Nagseksi ka matan maring. Pimintas ti pamagim Imobing ka. Ay agyaman na ka, Manong Anton. Kanayon mat ngamin ti pa nag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing maring. Anya mo day tangay bagbagamon, Mang Anton. Kaslamat pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo da? No, ada pa nakabalin na agaramak kumakan ka. Ha? Siya ako nagpalpalikaw pa I love you. Anya? Anyat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa lola. Jane, istorya jay may sa kaadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramidin nyo. Kas kaila agpapansin, kumanatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay. Gagayem ko. Uray pay, agpakadisinte ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang pikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kalanad anuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom, Joy. Ni, apay ngay. Basta, diyak kayat tamangan no armunda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at dakakuyog mo lalaki, makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayomam, nawatam. Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo ang mo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makit kita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Us-usaran niyo mo't dagi jay hanging abado. Naimbagla kanyak at abakutakon. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay mananggundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga dakadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jemol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamat da joy kan lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo't ipagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ko ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalolam kan Uncle ko. Diyak man amo. Agdadamot la itay ditoy. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot na. Hay, simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun. Intay ko mamanganan. Ay, huwin nga rod Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na ijibalay. Ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa kiko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala jay cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak mo't nga rin tayo cellphone ko, iji balay. Ay, umay ka. Sapulan ta ida, Kiko. Ni, narabyan kayo na simmang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi Nagawid kayo kuman idi saan da kami amabirukan. Malatay nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Ita nga rood. Dagaangan nak. Nabang sitak. Saanak akomportable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito'y balay. Diyak kayat amadamag anag bulakbul ka bayat tikawan ko. Wen, Lola. Ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayong matan ang marabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitat, Joy, Di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asinaw, naawatam. Wen, Lola. Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga is-istriktuan ka, tapara mutlakan ka daita. Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, kun kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend, nalawag. Wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa diti sango ti istoryo. Tapangururayak ken ni Lola.
Apay, hanapan na nilulam. Sumip nga ito na. Jak nga rod mo. Mabut-buta nga ko ni Jebalay nawan kaduak. Ala, agtugaw ka lang dita. Ura ta sa anak pa'y mo tamang rikap. Alas 9 taon no, mangrikapak. Ay, ala nga rod, agyaman nak. Kasla ka na yun mo tayo narumor nilulam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Andan samat business na. Awan mo't, mapanlaglak-lakwat sa Kadwa na dagiti pada na matlabab bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak. No damagag ti papanan na. Anya, naibarkadan samot niya apong mon balasang kaw. Baliktad samot ten ti mapaspasamak. Imbes asika nga apo ko ti may barkada. Saan? Tajay mo't lulan. Ure ko mga rod no agawi dadagos. Ngam saan mo't. Ay, kanayon amarabyan. Parbangon pa'y kay di no daduman no sumangpet. Anya, ay bakit tayo nagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw ka nagbalaw ti panagkaw-kawas ni lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala. Ang grabe mat, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaariman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko Ay, masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkawkawis na. Ay na, agyaman na nakabakasyon kayon, mami. Kailiw na kayon. Ay na, kailiw kayo matan na anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man mo. Kasla ka na yun mo't nga aglalado. Joy, asino day ta kasarsarita? Ni Nanang, Lola, si Mang Puten. Nine, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar sa amatan. Diyak ka mo, mami. Ay, umay ka, inta kita ni Lolam. Pakawanan da ko ma-LP dyan ako. Joy, apo. Ni, anyat ikidawan nyo di pamakawan, Nanang. Apay ka di, Lola. Sorry, no ibabain ko ti pamilya tayo. Gamin. Ngamin, anya. Anyat kayo asawan. Di na kay maawatan, Nanang. Gamin, iti kastoy atawon ko. Masiko ka kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? Adda anak ko. Sino? Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Nakasagana ak amang ikasarkan ko na. Hagkatan niya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni Nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Iso nga ikasar ko iti kabi ita na panahon.